Kwa baby Adom TV Badwam health tips eso na many gi bebre se minya doctor fo bi te se Dr. Duboate mo ba na omo kire yade sa asa ade no wutie na msrai amuni so ye ba wie fiada no na wa hunu niema a etwetwe stroke ne bene ye ba beto aso ne ahwe course se de na de sa stroke ne ba mpo akrakuma ba 10 years e bia bohu se wanya stroke mene Dr. Duboate wa endpoint homeopathic clinic won wada Roma eni etimi di sankomwe doganenso ye na ase stroke dey na cause medase ebia na obi wana the first time no otie nti before I be call the causes of stroke kra no de na ya kire nyina ne say from Monday nyina de yakan nyina ne say stroke yade a eye esiwo enipa de seni adwene yade a emoja a enipa wo say kokko adwene mu no se moja na ntimi anko adwene nim se entini no ene musisiye ena nti ama moja na ntimi ankom ana se wuntini ene mu epaye ene ma ama moja wantimi anya ina blood anko wadwene mu a ene mpem bebre no ano ekofa yade ye fense stroke ebaye na ye kan age so ne ye kire se enkwala nta anya stroke even though se akwala betimi anya stroke enkwala nta anya ya na usually no mpanyifo ene kwala de ka first kwala na company obi benya stroke na 60 years plus 50 ene de obo hu se oba clinic ya 30 35 40 50 ni 60 ni de na se buburu enti eye empanyifo na ye tanya sa ya de we pa na normal a obusa me question ye cause stroke no e doso ebu ana medical condition bi ehun sunsanso ene kofa ba ena ebu o na ye lifestyle enti we dey say stroke ani pa nya no a lifestyle no doso bebre ye suni ye ban ene se de ye boy ye bra sifa no ene ko ma ikonye yade ye fensi stroke na yade ye di stroke ba first yade ye di stroke ba o he stroke kra no ni mu be 70% no ejina yade ye fensi hypertension moja broso sa obi akoma boni pedi na ni so biri no ni yamu hye no wasimintimi na hono nyina mbete sa yade no ma sa science no gibi bika kan no abena yamu hyew sa yade no obe check pressure na wosoro wan hwe ni yi a betimi nya stroke ti de pasa kire nyina se o pressure na wosoro na kire se pressure no a wo moja ni mu a push moja na fa wuntimi mu no e wosoro ebe ma wunti na te na wonya leakage so no moja ni nyunugu wadu na kofa stroke ba o pressure so wo form a itimi kofa stroke ba low blood pressure e wo so aboy wo form so yes but high blood pressure ni crazy e more dangerous than low blood pressure I mean that me hwe omo low blood pressure a omo nya stroke no eno omo high blood pressure omo nya stroke a per my experience in I will be a messiah the offense stroke can say permit me dem say bomb me chest no me hu ni say high blood pressure no cause seme low in a low and any other condition diabetes so etimi kofa ba unya diabetes na sugar no cause bebre a etimi weaken wo nerves no na kofa pressure ba na kofa wi aba na wanya akoma yade ye wakoma na san na wo problem eno so etimi kofa ba akoma na wo say pumping moja no eti say dem see kind from the beginning this stroke ni say esi emreko a obi antimi anya enough blood wanya enti akoma na wo say pumping moja no akoma na ho odin wo form ebo moja no a ebo no se de eya yi no emma moja bidodo no ntimi nko wadwene e di stroke beba your lifestyle ni bi ne de ensano bebere abusing drugs in general etimi ekofa haoba cholesterol se wunya kudi anase wo cholesterol ko hospital yes wo cholesterol em say one day we say din common for that cholesterol no na hear the effect I think say next time I menya privilege to meet you no we will pick that topic ti say cholesterol dose wo ye hu sunsun so pa itimi sisi wuntini no bo say cholesterol dey srade ye nti say de wo di aduane a srade wo mu a na da wo chansi mu no obi o wa ne de no aduane na wo die no eda itimi da wo chansi mu a je say wo di zosie na e wo hye no wo die na de da wuntini nti be de na de be wo hye na de be wo hye nti wo say moja no intimi nie fusa ne nko pa moja ne intimi nie fusa nko no abo say stroke no knock it down ene susu timi kofa ba enti gwemu nyina no ye yade a some of the causes ya itimi kofa stroke ba say stroke na how de ya main can't also ko ba bia end point to homeopathic clinic wo kuma se chronoma bo ahia kuma takrade anaje queen of peace enzama eziama tema committee 22 spintex row shell signboard obekuma ba yade bia how bia
Bomodin eye ulcer, eye halitosis, dia bema no ahoden wo from dia how bia bomodin frɛ me. Consultation is free e wo Endpoint Clinic. Number ne 0244. Frɛ me na me nkasa 101. 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Yada se Dr. Duboate na wote nka no kyena nso se nkwa ahoden e wo hwa ya kan ye ho na yento aso e wo stroke nkoma na wotwi mu yedi Fasedama Endpoint Homeopathic Clinic oni e fa na pomodin die je se wante wo ba be so asene fi so wo mu nti wonim die yare tie ne odo ho dom no a yare bie ne ho bedi usunkunim ne number no ye 0244 86 7068 na one Dr. Duboate akasa akasa wo kyena nkwa ahoden wo hwa e be se hia